Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Miakatita yang ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu abi teruyan amian gagnatigian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yang diteru adna tigian asaka tau di managi kursa kambing mangorip Allah nasagian ko to adin yang digapanagi kura mangorip Allah na adna sati mana arimau mangorip Allah aku minwa sagyang ko to mga kambing sa isa mangorip Allah. Ini palaguin niya nagyang ko sati mana kambing. So kini palaguin niya nun nakita dis kanya nagyang ko to diun di man nagikor manusia mangorip Allah. So kaya kata daw nagyang uta manusia na faltafata ilayhi dhi'bu na siyang urans kanya nagyang ko to arimau. Na Peter wagyang ko to arimau mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Anta atigyan ikirk sagyang kaya kinwa koron. Si kumasa atigyan na kapupilawing atigyan si ku arimau ada atigyan na diun di magipat arom warak natigyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Narim natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa katawa mama tumutunda sa sapi. Nagyang ko to sapi na riuran na niyan. Biya ka awidyan nagyang ko to sapi sa mga papunod mangorip Allah. Na anto na yung miya gulo-ula mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang oran sa kanyan usapi. Giyang uta sapi na siyang oran yan nagyang uta tumutundoon. Romiuranon. Na Peter yan. Qalat inni lam ukhlaq li hada. Sakna tigyan asapi na kana bagwa tigyan ina din sa basan mi pantag ba tigyan mi sabab o di na mi pantag sa kapururan ni rakan. Walakinni khuliqtu lil harth. Mata na tigyan na sakna idan na ko tigyan sa mi pantag at tigyan sa kapamumulaan mangurip Allah. Kapermer maana gyang uta diun di kinggel bukan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nas asugyan geran ro na miyatir mga tao subhanallah. Niya ka tasbih sa mga tao pumakin gero mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maka mamahasagin ko to mi gulo na mangurip Allah. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atana tigin na sakan na paparati anak na to nagupaparati Abu Bakar nagupaparati Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia na hadis pianutul tanu ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu na madakalan dakwa na kekuatan ron. Berisan dakwa ng mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan ron nagyang ko to kakenala o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga ini wahi wallah subhanahu wa ta'ala si iku mga uuna uri na mga tutulan ko mga uuna mga nabi uri na mga tao pangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sa budala sa kiniwahiron wallah subhanahu wa ta'ala. Padung mangorip na Allah sibut naman na so kaya pakaraya gagyan ko to mga pangayaman siran na mata na pagpakagdam siran sa masakit uri na tunonon pangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi mo pagpakagdam mo manusia padung mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala asibut nun na daa pakaran si ko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala si ko kapakapteruan niya ko mga binatang lagi ko tayo kapakapteruan wallah subhanahu wa ta'ala sa ko mga binatang mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala paduman mangorip na Allah asibut nun agyan ko to kateru agyan ko to arimaw mangorip na Allah na makang gugunan na o ang mata na sa dunia na pagkaalin na rin mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan ko tagatero na arimaw anta tigyan ni kirkon. Si kumasa ada ito diun di magipataro marak na tigyan. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala teru sibut nun nagyang kutuwa ka teru agyang kutuwa sapi na makang guguna na o mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala amataan na sa mga sapi na ay kiadnaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na si ipagusara sa gyang kutuwa
kapamumulaan udi na kapermer udi na kang gelebek mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini adin nagyan ko to kapag pagkaawidaw sa mga papandiling mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Padung mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala asibut nun na giyan ko to agatero no sapi sa skanian na inadin skanian sa may pantag sa diyon ni king gelubukan na kana ba makanggugunan ako sa skanian na diskanya kakan uli na diskanya kapakaya kan kagia ini adno mo daw ta na pantag sa diyon ni king gelubukan yuti padam ini adno Allah subhanahu wa ta'ala na ini adno Allah subhanahu wa ta'ala na biya diskanya na Allah subhanahu wa ta'ala hal alisi ko mga tao mo report